سلام كما كان يخم زخبركم تخاتلتي زجمتا ميديا كوراتا غاشي لو معلتي حدش غاشا حيزلكم منص يلخو فلي مدب اب هاداناي زتكوري هاداناي اب عدنا خم نفلطو ባህላዊ ببهالي ወይ ብልምድ ዝጸንሐ ናይ ሃድን ክእለት ዘለዎ ሰብ ዝኾነ ብረት ዘለዎ ወይ ማንቲክ ዝኽእል ንዕለታዊ ምግቦም ማሪሮም ንኻኣቱ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንጥፈታት እዩ ጎን እውን ከም ሆቢ ኣዝዮም ዘፍቅርዎ ሰባት እውን ኣይተሰኣኑም ንምዃኑ ሃድን እንታይ እዩ ሃዳናይ ንዓና እንታይ እዩ ከም ኤርትራውያን ወይ ከም ኣፍሪቃውያን ክብል እኳ ይደፍርኒ ኣብ ገለገለ ኣፍሪቃውን ክኢላታት ሰብ ሞያ ናይ ሃድን ይህሉ ይኾኑ ሃድን ኣብ ጀርመን ብሓፈሻ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ የቕረታ ኣብ ኤውሮጳ እንታይ ይመስል ሃድን ክዕለና ዝኽእል ክኢላ ናይ ሃድን ኣቶ ፕሮይስ ሒዘልኩም መጽ ያለኹ ለማዓልቲ ምስ ሞይኡ ከላልየና እዩ ምሉእ ስሙን ሞይኡ ካብኡ ክንረኽቦ ኢና ሰናይ ምክትታል ኣብ መወዳእታ ናይዚ መደብ እዚ ከዓ ኮፍ ኢልና ብዛዕባ ሞይኡ ስፍሕ ዝበለ ዕላል ከነዕልል ኢና ሳክሽዑ ምክትታልኩም ኣይፈላለዩን Herr Preuß, Münzen Katalalina. Wie heißen Sie und wie sind Sie auf den Beruf gekommen und kurze Zusammenfassung bitte vorstellen? Ja, mein Name ist Günter Preuß. Ich bin eigentlich Fernsehtechnikermeister, jetzt natürlich in Ruhestand. In dem Alter ist man das halt. Das Geschäft habe ich dem Sohn übergeben. Aber ich bin nebenbei als Hobby immer schon Jäger. Ja. Und das mache ich schon seit meinem 16. Lebensjahr. Jetzt bin ich 78. Und ich bin selbst auch Revierpächter, das heißt, ich habe ein Gebiet, da habe ich alleine das Jagdausübungsrecht, da darf sonst keiner jagen. Und das ist im Lambertheimer Wald. Sehr schön. زخبركم سمعتنا نتوم جرمن كتوم عليه تقولوا هذا ناي مويا يكونن كم هوبي ويكا كم غوني سرحيز تقوملو زنبلك موياي كيلا ناي تلفزيون تشنيكي غوني سرحيغن ካብ ወዲ 16 ዓመት ጀሚረ ሃዳናይ ስፔሻሊስት ሃዳናይ ማለት እዩ ብዛዕባ ሃድን ፈተና ገይሩ ናቱ መርመራ መጽናዕታዊ ገይሩ እዩ ኣብ ዝበጽሑ ዘንሪአን ዘለና እንስሳታት በሙለን ናይ ኣፍሪካ እንስሳት እኳ ኣጋጣሚ የብሉን ኣፍሪካ ይከይድን እዩ ኣብዚ ዓዱ ጥራይ ዝሃድን Also Jimmer sind Rieselena. Wie heißt dieses Tier? Ein Murmeltier. Sind Rieselena ein Murmeltier Ball? Das gibt es in den Alpen, gibt's das. Aber Alpen, also im Bereich im Batat. Den hohen Bergen, ne? Achran Alp Malatiü, Achran Alpen. Drei sind aber in Sisa EU. Ankis EU bihwot kam zolo adanzizu be خلت مسارحيو بهوت زلو خمس مسل ገይርዎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሓንሳብ የፍራሓ ካን ሓንሳብ የስሕቐካ ተትርኢቱ ከምዚ ይመስል እዚ ንሪኦ ዘለና ዝኮ ብጥበብ ዝተሰርሐ እምበር ናይ ብሓቂ ኣይኮነን und das hier sind das sind Rehböcke ናይ ዓጋዜን ዓይነት እየን ኣቕራር ቀርኒ ሪቦከ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ቀርኒ ጥራሕ እዩ jeder Rehbock hat ein andere Hörner. نوسو كيف كابزين ببينو زتفالي عينت أقرنتي زلو نناتن عينت ما كمتي نريد الناس زتفالي قرني زتفالي عالية انسساتين مالتي حدا عالية كوين زتفالي عينت كالاتن Und das ist ein junger Dammhirsch. Junger Dammhirsch. Ja, ein Jahr alt. Ein Jahr alt, Dammhirsch. Wenn er älter wird, dann ganz große Schaufel. እዚ ንሪኦ ዘለና ዳም ሄርሽ ናይ ዓጋዜን ምራኺ እዩ ወዲ ሓደ ዓመት ምራኺ እዩ ዝብሎ ዘሎ ቁሩብ ፀኒሕ እንተዝኸውን ነይሩስ ንዞም ናይ ብሓቂ ገዘፍቲ ዓጋዜን ናይ ዓድና ምኾነ ነይሩ ከም ንሪኦ ዘለና ነዚኦም ንሪኦም ዘለና ናይዚ ዓዲ ዓጋዜን ኣብ ዓድና ከም ፅንፅዋይ ኣነ ብፍላይ ከም ፅንፅዋይ ኢና ንሰምዖ ነርና ኣባ ሸውዓተ ቐርኑ ትበሃል ፅንፅዋይ ነይራ ንዝክራ እንድሕዳእ ኮይና ኣባ ሸውዓተ ቐርኑ ኣብዚ ከዓ ብኣካል ኣሎ ማለት እዩ ብዚ ኤውሮጳ ንኸይድ ሓቢርና ንኸይድ ንረኣየን ኩለን እንስሳት ኣብዚ ዘለዋ ኣብ ገዚኡ መመላኽዒ ተጠቒሙለን ዘሎ
مملاخ عطراي يكون خا كرسي مالتي Sieht man nicht. Ja. Dreher, dass man sieht. Ja, تريوا لهم كنت تفاجئ تريوا لهم Ja, eine sehr biota de la تمثل انسان Das sind Gemsen. Das sind Gämsen. Gemsen. Sind wir in der Gämse بحلا بعدنا كم نلبات يلا نبكر شافاتنا أفريقيا مبر Auch in den Bergen oben. برختي بوتات طرح نزنا براي بلنا له برخت بوتات طرح سلزركا بعدنا خندينا كيلوا مالت ab قراري بوتات زنبرا انسساتات ينزين Und die ganz oben, die da? Alles Gemsen. Die sind auch ein Gämsen, also sind auch von unterschiedlichen Sorten. Ja, das ist Gamsgeist, weibliches Tier. Gamsgeistball. Weibliches Tier. Und das männliches Tier. Ja. Männliches Tier ist hier mehr rund. Weibliches Tier ist nicht ganz so rund. أبزي تناي تبعتها أبزي أسف زبالي. Ich drehe, dass man sieht. زناي تبعتها أبزي أسف زبالي بنالو. عازي في كمان النازي. كم زن رياض النازي. عازف كارن لونه تاع نسيتها قرب زرقح زبالة. Und diese raue, die raue. Das ist ja so rau, ne? Nicht die anderen, die haben glatt und der ist ganz rau. Ja, das ist nur was älter ist, ne? Weil es nein, عدمة في اللي راح يزلوا يبلنا لذيا nein, عدمة في اللي. Das ist Rehbock. Rehbock. Das sind alles Rehe. Das sehen كلنا عندنا عجازين. Das ist auch ein Gams. Das ist Rehbock. Das ist auch ein Rehbock. Alles Rehbock. Das ist kein Gams. Nur das sind Gams. Das hier sind die Gämse. Ja. Die macht man das Wageber. Ja, noch da. Ja, sind Gämse. Einfach am Seemessel. راين غير زين كلنا عجازين لنا ذلو عجازين بوملن الزخاء تزعبه هرش مالتي die sind Hirschböcke Alles Rehböcke. Rehböcke also der ist Hirsch jetzt Das ist Hirsch. Rehböcke sind alle ودين قريتها أنا أقرأهم عجازين كلكم صنيع زين نريدنا ذي مهون أنت alle ودين كنز تريوز اللهم مثلها Das sind Wildschweine, ne? Ja, das ist Wildschweine, das ist ja. كم زنري زلا قصو دا عصم مسمي ملاخي هذا ناي عدنا خا سغا قنط امسقللو نيرو عشان عد خاي علمكا موداتا كريكم زللي كل كسب موداتا تمحسالي سليوتي أصلا عطرحيو فلوس بقى زهبة Das ist wieder Hirsch. يزن ريزن لها عجازين مالتي Haben Sie, Herr Preuß, alles mit Waffe erschossen oder? Alles mit Waffe. Alles mit Waffe. Kugelgewehr, ne? Kugelgewehr. Ja. Büchse. Nicht Schrot. Nicht Schrot. Kein Schrotschuss, alles Ach Kugelschuss. so, ja. بمروץ برت تراحيو كمان تقوم له سام عندنا ناي مانتيك ناي فاس ناي غوزوما يلن بمروץ عينت كالاشين يتقم زمالت كا ناي انسات سقاي اي فقدني بعدي محرادي فقديو مالت مقتالي فقديو نن زفقدو طرح እቲ ብምሩጽ ዝኾነ ሓደ ዓካስ ብረት ንኸይጥቀም ንባዕሉ ሕጊ ኣለዎ ምክንያቱ እታ እንስሳ ክትመውት ዋላ እንተትፈቕደላ ክትሳቐ ግን የብላን ዝብል ሕጊ ንኸማሊ እዩ ከምኡ ዝብለና ዘሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና
ሕጂ ናብቲ ተመክርኡ ኣካፍለና ክንብሎ ኢና ተመክርኡ እንታይ እዩ እቲ ፍልይ ዝበለኸ ሃድን ስለምንታይ እዩ ሃዳናይ ዘድሊ ሓቢርና ንከታተል Okay, Herr Preuß, Sie können Platz nehmen und wir können. Ja, Herr Preuß. Das Jagen ist bei uns eigentlich nicht mehr fachlich gemacht. Also es gibt keinen Fachjäger. Was kann das Nachteil sein, dass man einfach so die Tiere tötet und wann er wollte und wie er das machen kann? ስለምንታይ እዩ እቲ ረብሓ እንታይ እዩ ትፍልሊ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ክኢላ ናይ ሃድን ኮይኑ ተመክሮ ዘይብሉ ዝኾነ ሰብ ብድልየቱ ንውልቃዊ ረብሑ ጥራሕ ዝገብሮ ስጉምቲ እንድሕር ኮይኑ ሲ እንታይ ትፍልሊ እዩ ሃድን ናይ ዓድና ንሪኦ ኩላትና ንርጋ ዋላ ብሕጊ እኮ ዘይፍቀድ ዝኾን እምበር ኩላትና ኢና በብኸድናዮ በብዝወፈርናዮ ዓጋዜን ሓንጌሩ ካብኣቱ ዝፀልእ ሰብ የብልናን ኣይነበረናን ብፍላይ ኣነ ካብ ዝክሮስ ኣብ በረኻት ዝኾነ ሰብ እዩ ዓጋዜን ቀቲሉ ስጋ ሒዙ ዝኣቱ እዩ ከዓ ንግዚኡ ድራር ዕለት እዩ ተሳዕበየ ንኾን እንታይ ኮን ይኸውን ማዕረ ክንደይ ፍልሊ ዘለና ኣብዚ ሓደ ናይ ኤውሮጳ ሓደ ክኢላ ክገብሮ ዝፍቀድ ስለምንታይ እዩ ኣብ ዓድና ከምኡ ክሳብ ዝኸውንከ ክንደይ ዝኣክል ግዜ የድልየና ይኸውን ንምፍላጥ እየ ዝሓቶ ዘለኹ ኣገዳሲ ኮይኑ ክትረኽቦ ኣነ እውን ተስፋ ይገብር Also, der Jäger darf bei uns nicht einfach schießen, was er gerade will. ሃዳናይ ዋላ ተኾነ ዝኾነ ሃዳናይ ኣብ ደስ ዝበሎ ይኮነን ዝሃድን Da gibt es genaue Vorgaben über das Alter, das Geschlecht und die Stückzahl. ዝኾነ ቅድሚ ምፍፃምካ ዝኾነ ሃድን ቅድሚ ምፋርካ ከተማልኦ ዘለካ ነገራት ኣለዎ ኣንስተይቲ ዲኻ ትቐትል ተባዕታይ ዲኻ ትቐትል ነናቱ ሕግታት ኣለዎ ቀጥዒ ኣለዎ በቲ ቀጥዒ ኢኻ ትኸይድ ካብቲ ቀጥዒ ወፃኢ ክትቀትል ኣይፍቀደካን ዋላ ሃዳናይ እንተኾንካ Da gibt es ein Gesetz, ein sogenanntes Jagdgesetz. Das schreibt Folgendes vor. Einen artenreichen, also eine Vielfalt an verschiedenen Wildarten. Eine artenreich, eine Art. Artenreich. Rehbock, eine Art. Hirsch, eine Art. Hase, eine Art. Verstehst du? Und artenreiche, verschiedene Tiere. Artenreich. Artenreich heißt verschiedene Tiere, ja. Vielfalt. ዝተፋላለየ ዓይነት እንስሳታት ዘለዎ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ዝተፋላለየ ዓይነት እንስሳት ክንብል ከለናስ ካበየኖት ኢኻ ካበየኖት ዓሌት ካብ ዓጋዜን ክንደይ ክትቀትል ወይ እንታይ ዓይነት ፆታ ክትቀትል ይፍቀደካ ካብ ጤሌቦዱ ኣየናይ ካብ ሓሰማኸ ክንደይ ኣየናይ ፆታ ኢኸ ኣንስተይቲ ሓሰማ ዲኻ ክትቀትል ዝፍቀደካ ክንደይ ኣንስተይቲ ሓሰማ ወይ ክንደይ ተባዕትዮ ሓሰማ ክትቀትል ይፍቀደካ ኣብ ክንደይ ዝኣክል ግዜ Das zweite Punkt ist gesund. Gesunder Wildbestand. Gesundes Wild. Also kein krankes Wild. Nicht husten und zu schwach. Verstehst du? Und gesund. Ja, gesundes Wild. Dürfen Sie denn den ungesunde Tier schießen? Genau. Der gehört getötet. Genau. Tiere, die nicht optimal in der Körperstruktur sind und so weiter und so fort. Die muss man jagen. እቶም ንቐትሎም እንስሳት ጥዑይ ጫካ ወይ ጥዑያት ናይ ጫካ እንስሳታት ንክህልውና ኢና ንቐትሎ ሓደ ሓሰማ ንበሎ ክሃድም ክብል ኣብ ዝኾነ ኣብ ሳውን ኣትዩ ኣብ ገርገራ ኣብ ዝኾነ ዕንጨይቲ ኣትዩ ይስበር ይደሚ ይሕንክስ እዚ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ክቆትሎ ስለዚ ሓንከሰ ኣርኪቡ ቆትሎ ንገዝኡ ኣምፂኡ ክበልዖ ኣይፍቀድን እዩ ሃዳናይ ጥራሕ እዩ ዝፍቀዶ ሃዳናይ ካ ንዕኡ ቆቲሉ ናብ ዕዳጋ የውርዶ ወይ ንገዝኡ ይወስዶ ማለት እዩ ንዕኡ ነዚ ዕላማ ኢና ከዓ ናይ ሃዳናይ ተመክሮን ፈተናን So. Und der dritte Punkt,
ist ein angepasster Wildbestand. Was versteht man darunter? Angepasst. Angepasst. Da versteht man drunter wenig Wildschaden. Verstehst du Wildschaden? Wenig Wildschaden. Wenig Wildschaden. Wenn die sauer ins Feld gehen, machen alles kaputt, ist Wildschaden. ውሑድ ናይ ብቕዓት ናይቲ ጫካ ሓለዋ ናይቲ ጫካ ንኣብነት እንድሕዳ ነቲ ጫካ ዝዕኑ እንስሳ መዝዩ ኩሉ እንድሕዳ ዝስሕሩ ንኣብነት ሓሰማ ነበር ሓሰማ ሙሉእ ለይቲ ፈቐዱ እንዳፈሓረ መሬት ዘበላሹ ይኹዕቶ እዩ ክኳ ኣብ ዘይግብኦ ኣብ ንሱ ክኸዶ ዘይግብኦ ቦታ ከይዱ ይኹዕት Also die Saue, die machen Schaden im Feld. ይዛወ Die Wildschweine. ይቪልሽቫይነ Die Rehe verbeißen die jungen Bäume im Wald. ያ Hirsch genauso. Und das darf nicht zu viel werden. Wenn das zu viel wird, dieser Verbiss, dieser Schaden, dann muss von der Stückzahl mehr geschossen werden. Verstehst du? ሕጂ ዕንወት ዘውርና ኣብነት ብዙሓት ዓጋዜን እያ ሻብ ፈሽታን ዳንካ ዕንወት ዘውርዳ ንኣብነት ሓሰማ እንድሕዳ በዚሐን ነቲ በረኻ እንድሕዳ ክንድቲ ክኸውን ካብ መጠን ንላዕሊ ተፍሒሮ ነው ብዝኸድካዮ ዝተፈሓተረ ምቹእ ቦታ ዘየለ እንድሕዳ ኮይኑ እንዳበዝሐ ድሕሪ ግዜ ነቲ በረኻ ዕንወት እዩ ካብዚአን ሕጂ እሞ ሓሰማ ዕንወት የውርዳ ኣለዋ እዘን ሓሰማ ክጎድላ ኣለወን ተባሂሉ ከይዶም እቶም ሃዳናይ ዝበሃል በዓል ሞያ ከይዱ ክቐትል ከጓድለን ይፍቀዶ Und da gibt es dann diesen Zusammenschluss von den Jägern aus einem Gebiet, größeres Gebiet, circa 30.000 Hektar. Verstehst du 30.000 Hektar? Ja, 30.000 Hektar. Hektar, verschiedene Jäger. Verschiedene Jäger. Dort einer, dort einer, dort einer, dort einer. Und da gibt es einen Chef, einen Vorsitzenden in diesem Gebiet. Sie haben quasi jetzt einen anderen Chef. Nein, ich bin selbst Chef. Sie sind selbst von hier. Chef. Von den Jägern, die 30, in ja. Okay. Und أنا حجي نعبنت نوع الناس يخم زناي سراويت حلف لنا أنا نوع عليه حجي حلافي نايزوم أبز خباب زلو هادانو إيه نايزوم أبز أبز خباب زلو هادان تزبهالو كم تناتو مويا زلوم نعوم ترنا فيهم زين حجي نزز أززون يا كم زخبابي كنزي عنوة توريدنا لو عجازين سلزين نزن عجازين زين كانوا قادلنا ألنا تباهلو بزي ممرح زوهابو ممرح خيتوا هابهم كا يقتلون يوم مالت لك يا خمس سلتنا يوتهدر مالت dann wird im Wald alle 3 Jahre wird im Wald überprüft, wie viel ist gefressen von den jungen Pflanzen. ኣብ ነወሰከፍ 3 ዓመት ካብቶም ሓደሽቲ ዝበቁል ዘለዉ ኣትክልትና ኣብነት ፈልሲ ተኽሉ እዮም እዞም ዝኩሉ ጫካታት ንሪኦ ኣብ ኤውሮጳ ክጎድል ከሎ ስለ ዝምልኡሉ እዮም ኣብ ሓደ ዝባደመ ከባቢ ከይዶም ልክዕ ክንድቲ ዝጠፍአ ጫካ ኩሉ ዝኸውን ኣትክልቲ እዮም ዝተኽሉ ነዚ እንድሕዳ ዓጋዜን በሊዐኖ ኣብ ነወሰከፍ 3 ዓመት ክንደይ ዝኣክል ፈልሲ ተበሊዑ ወይ ክንደይ ዝኣክል ፈልሲ ጠፊኡ ኣብ 30 ሄክታር ኣብ 30 ሄክታር ክንደይ ዝኣክላ ንኣሽቱ ኣታኽልቲ እየን ተመንቂሰን በዚ እዮም ዝመዝንዎ ናቱ መምዘን ነው Dann sage ich zusammen mit dem Forst, verstehst du? Forstarbeiter. Dann schauen wir uns diese Zahlen an, wie viel wird verbissen, also wir sagen verbissen, gefressen. Ja, ist klar. Und dann sagen wir, das Revier so viel mehr schießen. Das Revier so viel mehr schießen. Das kann weniger schießen. Verstehst du? Das Revier. Revier immer Gebiet, Jagdgebiet, einzelne kleinere Gebiete. ኣብቲ ከባቢ ዝንኣብነት ኣብ ሓደ ከባቢ ኣብ ክራይስበርግ ስትራሰን ድሕዳልና ሕጂ ኦደንቫልድ ኣሎ ጫካ ኣብ ኦደንቫልድ ንሕዳ ብዙሕ ኣብ 30 ኳድራት ሜትር ንሕዳ ብዙሕ ኣትክልቲ ዓንዩ ኣብ ክንዚ ኳድራት ሜትር ክንዚ ዝኣክል ኣትክልቲ ጠፊኡሎ ኣብ ክንዚ ትርብዒት ሜትር ማለት እዩ ብትግርኛ ኣብ ክንዚ ትርብዒት ሜትር ክንዚ ዝኣክል ኣትክልቲ ጠፊኡና ኣለዋ ነዚ ኣትክልቲ ዝደጥፉ ነዚ ኣግራብ እዚ ዘዕንዋ እንስሳት ዓጋዜን ተባሂሉ ዓጋዜን ቅተሉ ኣብ ከምዚ ክንዚ ቅተሉ እናበለ ባዕሉ የማሓድሮም ማለት እዩ Und diese Zahl, die da rauskommt, die wird bei der unteren Jagdbehörde, das heißt also in Heppenheim, Kreisbergstraße, untere Jagdbehörde, kontrolliert. Muss sein. Das, wo Vorgabe ist, wie viel Stück geschossen werden müssen, muss auch wirklich geschossen werden. እዚ ነዚ ንጥፈታት ዝዝካተል ከዓ ንምሕዳር ናይቲ ከተማ ወይ ከዓ ናይ ምሕዳር ናይቲ ዞባ
يقاطروا كنزي خبابي أب كم خبابي كنزي عنوة وريدلو عند عدد تبايلو هراي جبروا تبايلو تزاز زم حرام فكا اشتاتيو مالتي تي المحدار نايت ختماوي نايت عدي مالتي. Also Okay, das Ziel ist also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. تقندي على ما حجي انسسا ناي برخا وي انسات ناي ጫካ ንብሎም ካብ መጠን ንላዕሊ ንኸይበዝሑን ጨርሾም ከዓ ከይጠፍኡ ከም ዝናትና ሕጂ ዝጠፍኡ ዘለዉ እንስሳት በብዝኸድናዮ በቲ ብኩናት በቲ ብሃድን ዝረኸበ ሰብ ይጭፍጭፈን ዝረኸበ ሰብ ይድህለን ናትን መሰል የብለን ዓጋዜን ናይ ዓድና እንተሪእናያን ዝረኸበ ከልቢ ገይሩ ይጎየን ምዚ ህይወት እዚ ናብኦም ንኸይመፅእ እዮም ክኢላታት ገይሮምሉ ከይበዝሓ ይቋፅርውን ከይባድማ ጥርሸን ከይጠፋእኻ ይቋፅሩ ተቐንዲ ዕላማ ናይ ሃድን እምበኣር እዚ ይመስል ይበል ሕራይ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ዝመፅኣኩም መደብ ከምዚያ ትመስል ነይራ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ገብር መቸም ትምህርቲ ብዝኸድካዮ እንዲኻ ኩሉ ነገር ክትመሃር ትኽእል ኣነ ከዓ ካብዚ ምናልባት ሕጂ ንዓና ኣይነርክበሉ ንኸውን ሓደ መዓልቲ ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ክረኣየና ስለ ዝኽእል ንምፍላጡ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣነ ካብ ሰብኣይ ተመክሮ ወሲደ ናብ ኩላትኩም ዕላል ናይ ሰብኣይ ከብፅሖ ተቐሲበ ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ክብረት ይሃበለይ ሸር ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ ኣይትሕመቑ ሰናይ ቅነ